Fruba koma ye eya asem o eya asem kasio nanso so say ya twere Kristo se wo botan de orofo ye hihim o dabi o ye hihim dabi ada eya so Asem Mpe Nipa eno na yaba no na no so ba pa osima ensia e wo Sompa 93.1 orofo ko social media applications ne so Facebook, YouTube and Twitter no Sompa Asem Mpe Nipa no obeka tie live wo ho adotini e kan kire wo se subscribe se afufuro hwe bi na wontie bi enso emfa free ho Sompa Asem Mpe Nipa no a orofo ye ni okoduma samo hwehwe afidie ema tromo bedie ko pe bibidie no na ye kan kire wo se Sompa Asem Mpe Nipa no orofo ye ne funtum pa katatie sorebia bonchina na ene yen ye twa yen ansan yakosa Sompa Asem Mpe Nipa no a ye ya make dodo no a na abodem na wo mutie Sompa Asem Mpe Nipa no aha na bete afutusem aha na bete akwankyira ye de ebobra wo Sompa Asem Mpe Nipa no so wodofo na ye kan kire obi bia se wodo ho dom Sompa Asem Mpe Nipa okotokro enkasoro da biada ye yesa abo kokuru no ye beyi na ye dia mawo na sumdua bua no ye pese ye nom e wo Ghana memha no Asante memha no ye nyina da ye tumi anom ano medical ga chosa na wo twidie ye lopipi si lumumu de na wo twidie ano de papa nyame ya domo e kira ye kosala ye ma muzrami fo nyina barka de sala wose barka kadi ye momu nyina barka de sala ye vati akase enkoma national chief imam Sheikh Saributu medical ka cho se papa yi me so dae ono kwa na Ghana ha obekọ heaven medical ka che me madwene nyobi ade me de wo so de ye wo no no afa me de me say Sheikh Saributu se ka se heaven bi ho papa yi ono kwa de be ko bi me madwene na me kire enoti ekira no ye madwuma ye koja ye nuanom na yakwa kodi sala no ya me ya domo da ya wada obeti nka esan ewo afidie we enso enne ya futusem no ye ka che obi anso mo obi adwene no bi so ha wa adwene enne ya futusem no tripo eno no ha obi adwene mane ha wa adwene da biada ya futusem enso eno no beti omono asam aka the nation sanka menye sure enso agugu sa no o ma ye no de na chese o ma no producers ye no omo edi djuma ye kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so hwa na ye begina kokosre chi yabo Fletcher wo mu ginam kiren na wo mu adamroma enene yenya bi na ye de best wodofo maka kire se uko production room agudie ni ho kra wo mu na ehwehwa bie na wo mafo de wo mu sem abedan wo mu no wo maso ne so krogen yenya bi enso de ebesom wo enya asem ketwa na wo master control room also so Kevin wo yata wonne azuka wo mu enene wo mu di bonkum hene ndifa hene na omo echichi fidie no na omo de nenam social media applications no so eso beda omo ase ekwan bi so papa omo bo adwuma Kevin no ankasa no oni azuka no mo tambo mu anya asem ketwa o enya asem ketwa kra azuka no ankasa so wa ehye ye kasa be ma ye hia sisi ya no azuka se wo ye wa adwen se wodi bibi siniti so na yensu nwuna ebe noa bibia nam kura bi huru nsuo no wondo ni bi ntia meka sa nso nyame ewotumi nyame beye menim se die nyame osiye na nwanwade eno ntina zuka nyame wonyu wate oka ne ma no ho de eso ye no de ma no akoma so etoyem kofro bofum pa bema asuketu am yi pabre na asa ya Aboagye fosuo ninti fosuo me na meti adwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa kobo sha asa so kan sampion o se kampion wo kiti kriki wo se akokọ wo mu ya ye nworo ne mpaboa da biada ye ko akoyanim ten na ye ko na ye de akro enna ye obi ka kira Asanteman ye obi ekire Asanteman
and then you break and Asem Ketuakra. Omna Samo Bibia Boko, dear. For Bibia Boko. Mike ni. Samo na den dodo. Nyame kasa meteno me ame ho. Timunwe ni mame. Sounds to Bibia Boko. Be Jamana su chiri. Now say azu ka de nsuonyu se ni tisu aba. Yes. E she ne de anya bia say so chirim. Onim de ti amekasa. Obi na test me say me musa say. E she de anya bi. Be ma de unso aye dia na ne botom nye. Nyoma bi ana ne botom nye. Be ma kwa kuso okoto say yeso obi maame ewu. Na kwa brand wodi se guriti na bui mami wodi mi janwani o eno oboa. Oni sika wode be ne maame yi. Nye ni nyina na tesa. Be dodo no ma. Dodo na. Oni sika. O kana de komatu mo buwa de we o sini ne maame sitie no. Oni sika. O nhia maame sa biem. Tineni nyina. Semi sikani nso a wonsu buo. Oh minim sikani bi a wo supa. Ka bibia sikani bi a ne maame ewu on him da. Na me chese minim sikani bi nso wo supa because of the sika wanya ne maame ne ma ne nyaaye. To so him ye. Intense. No sunya so maame menya so maame bi mo. Eya wonti na maye se yo obobna. So we dey TV da. Nemo de wo kan se wo ka se enye no so de a ya me no ya adwen. Omo ni sika yo ma ne no so. Yeah. Ai. Ho na wo se kwabra ni wo su mama. Se na me ka se wo se wo maame we na ni kapre. Me so ati ase me mpe ba binti. Nto de adwen kire kwa ba ne amfa. Fa bra ne eye me ka. Nti sa na tenti nye ni nyina na na etesa. Okay. Obu o ya wo ne ba wiase ono ankasa no awerho won so. Mini nipa bi o sika bato di awerho ni mo. Kwa kunza be ma su him a yesempio. Ensempio. Sa be ma su a wo him. Na okoto se obi su gina obi ya ne wo su pa. Ebi enye funu na down ti ne wo su. Bia wa kai na de pabi. Ye ni nyina se beto ya sa. Du me bi nsi ne se bebe obi ewu no. Oho no obi kai ne dofo. Ana obi na ti sa na tie. To obi okwaye ana okofunda ho ana wo kwa kai ne bibi. Sa na tie. Ai nti yemfa ne nyina sa. Ya nkramofo so mo mba kada sala. Afi metima ka se menko amadwen. Nkramofo abo mo modem. Say o mato anantwie ni nwan pa. Okay. According to the man maye. O mayade because now me just run about the moon at to create a baby show. Nantwie yi o mu frika no fe and so from utoni nyina ene me bai udu waye kewa enya asem ketwa. Let's say which let's say Nyankopon ne o madini na Allah ne o madini yi. Enti de wa nya bi kra no na nya na ponche. Ana kra nso kra no nya na kokko. Enti wantima nto na ntwie ne wantima nto odwan ne wantima nto apont na onyu akokko bi a de nyame de ama no fa na da nyame kopon ase ne bompa ese afenko samre no ne wantima nto na ntwie kra ne wantima to odwan ana de ana me fe ne se na ntwie no mo motototo no de wato no eduma bi ono kra wonya bi nwie o. Okay. Okum cheche okum cheche na obere no wato ne odwan ba ko bi ada nde zaram ne fe zaram and no na de yadwane e mo no udi ne mo na ntwe ne de wo de cheche wo chibi ene bi mu so mo ko haji no obu ho no koku ne de ne wache nti ba bi ho me kofie bi o mo de e shovel ne sesa na ntwinam no pania so machi wanya bi ne de shovel sha ne de amano ya che amana a chene shovel ne zanam shovel kitin bi o de yesu ya a che amana cho o mo ka haji no mo ba na ntwinam no mo koku a o mo che ne ho no mo de aba eti ebetuma guo so many years ensay no de bi ye nwiane de ehu no mo na ekufuo no mo ne ade enti mi se na tebia no sompa tam ye wo so ame no na memba bi so ye nwia ye wo on de du salata man ye kai no masa musa be azo 18 fere number emehe ne du samre ya ne ye kai wo memre ye hu ate o se na open number na me problem kakra yo na de na ma we na ntwema nza na wakai no obi a meto engine ho engine am fese me kai famsika mamia na no de ya wo sa ya usa kwa kuso usa akora ketu obi boda ho a ya mane help hwe
se sika no amanfo pe o magazine no bloody money ya de unji amount for bisika ma me so atwintwan sa na koye antimi de kanen no ma adwuma ntana ka me kwa ntoa no anyantoa jusika ameriko me ko no man nsu da be ju da be che kwa de me fa so ne se o ma me bi akiri no ma me bi sika so wo mo sika ne no fa engine ayi de enya na de engine man amfeto kan de so do sika ma sika ma me engine amount sika wa da koya de nya mi sika da koya de na ne ko na nsu ho ni mo na ha ka me ko na nsu ho ba ya nipa bi hwe yi nipa omo ton no ma no mo hwe yi because ye nim nkrofo bi omo ton no ma se bibiti se ke adu gas se oto ade na de kofie na oba na o chiremu chire na o se nya hwe no wa giasi ho bia ne so na anso na wa giasi kama sa na de ya na me ma ofofo but obi ho no mu ahwe fridge ni ade ayekoto obi ho wa guarantee ada so na 5 years anai wudi kofie ba na fort ba ho a ya obetima gina wo saa any basic cape it is best re mo amoto ade na mo pa munyi sai ni mfiri so se wo to kofie a eno ano no ba se wonya de ni to so se 5 years warranty na se 2 years a no the kofie na fort ba e ma ne nkasa ho wo ya sa wo no ma wo se brante nyame ampata na ebo ni din sisi ade wa fa we engine as wo ye obi anfa no ma obi mo na so ya pobo on said that needs to be a woody intra so inti onye very careful no mfa wa de ma and this I would yanka no ma mienu mum na enya ne ntem ye ma ne koye ma me twa so ye middle man bi wo ntem waje asem no de odi ntem no na de me kwa akwa ne ho and besides so akwa no so me first kan share ne nsem okay ototo bo ba park so se ka me de man direct ya ka me ni sika na chi bi ka me kwa ntoa anti scan ko si obi so ansa na ko no to pa cha se okura wo first kan share ne nsem so sa na obetimi aka sa na waka okay yo mahwa na masheda korokoro no se wa fa misika ma me a ben ya se boforo asante member nti onye careful yancha vera oba ya magazine onima se mi hu bi sanse magazine wo yenim ho ye nante oba ya magazine ho pa oba pili sa ya unti ya basa ye nnuanum nkramofo na yenim wo mo no ya hyam ye de ba ye mo bi ti se nyame adom no mo so de aba o mu ni de nya ye nkramofo ye de nam no kura ana meken ye nam no kura ye de mpe de mo no kura to ma che no dada no hu se na no mebi ni wo fie ni ho kata che wo kasa nya ne si ne nche ne wo yere no yere nti wo de Kevin to nya bi obere pa nti wo de yawo enye se bi asre ne yesre so no wan kasa tiri so a ye wa dofo mu ye nkramofo nti na me wa agya bi agya no ye Fox FM me je na pata bi ma no na agya no na oye agya fo na edu sa me we a ni dwan wan kunku na nya miensa na wa ni de nya meda me tamu bia no ana tamu bia sei no okuni nwan a osoma moto ya de me de abreme de ya chie ne de namono wagya na minim sagya so otiase o minim so otiase agya ma sama men ko ba bia wai mo so mpa ya ogwade mabemo mabemo pa nti hagya bia me koje na sa asema no takorade ya kakai na enam wo chin ma me no enye nam ketwa ene wenya kosua man sa asem bia nkomo ne bi ne ya na wode mode kan one crate na f bin ma de we nke mo fodo mun ma de cho we ye ka ubo we benya so faso yes so gidi enya kwasa ada we nya se ya manfo ye sre na mo madaroma dabi na make so mun na ntwe no obi wa wato ba ono kura wato no nwi bi fo be kuma che yes ye che no ye be che yes ye twitwa na yi do ne hye wo mumfa wo nkwa omu twa so enya se nketenkete o omu twa ne bum etiga mofo de ye kan jaje nenye ya mansa bia na nye na womi ene ye mamuna Mustafa nye Mustafa Sedu kramo omo ne ni omo nam sesei eti minu se ne te bia no ba so aba o da kika ko
Alaji news for me on ne papa we Nipa. Oh upon seminar na ba ni Alaji okum na ntwia esi ana makai swami ai swami shaributu so no ai chief imam Ashanti region sami nkan ntwie bobbo ho say feel na free sa baby an ne mosque no wa kuma ne how wa bo Ashanti region imam din chief imam din chief ni wa apejafo ho say ya chapa Nipa no so na so obekọ heaven shaributu ondo obekọ say amafo nyina kọ edem tikoto no so no wa hira omo nto ya mekan ne nkrofo e senate bi o mate eye danya we ni nkwa wiye no obon se e wo pan ni fiada so de ombe ba so mo fa menu me fiada wi mo fa mo yemu ombe ba so mo fa menu me sa me ya ye program na moto omde ma moto akofi omo kofi we nya trimodin asem na meka sa akoko oben woni no no dia bebesere enti omo fa menu me be free be nunum ho no numu kono ande ne nyina wa mpase mbia okay ya ma ye nuanam krabofo nyina barka de sala nyame adom so omo mpa bobia no omade ye me fe ne se omo mpa bobia no bobi mo man Ghana na o man Ghana mpa bo no obo no wo he na ote nye Ghana emu na ote enti omo yi ni ya man kan kire o se na no yo mo ye kire wi unse bedru anumira omo bedidi no omo nom noma bibi ti se bia ataya ene bia your friend say sobolo no money ade omo sa wo noma bi wo omo mixe depa na ba ku bia ni Asem meka no zonkum de na ma fra kuma ble ye bi no zonkum no mo sa ba ku asa ba ku mi so asa no de onu ma na mu hihye no amuduro no omo ne ba ku bi ho omo ba ku bi ho ya na de dem te say no ayo no mo ano so ho ba we de dem make am so mo de anka na ye na ede na me ba na mi do na traffic ache na tobi dabi na kemoni ba agea ni boutique to do na omo ye na me hwe na bonse se wo hu se me na se no ko se ba so hu se me nya bia menom wa pe se alaji se me omo mo bojo se za omo ka sala alaji pake na me nyi bi ma na so agea me da hwe so kwa ku se haza ka sala ka me ti akedi di kwa ozo se me meteka na nkwache nkwache me de zan ni gidan ko na se mo se fi on se me ka cho se we mi papa wo fa se doctor mi bonsu obekum nyantwe bebre o mi na ta me pese me kokko baby eke fie bebe me kwa dan kwa me se ya mi ma bi o mo ko meka kra but meka no o mo ye o mo de wana yi amina no me ne ade na o mo de aba me papa ma no se bebre wa dan kwa me usa dan kwa me nkemu fo oba o meko mi aba sha wize ono ni okọ UK wonu se obeto nantwie me ko se ya ze me tuka ko se ya na se be de efie wi aso am na eko me ba na egbo se na me achim se bede so me achim se bede na me ana ba video se me nko ameko meko o menya nam bebre ai na ma bachi enam de ho hia we dey go fridge man say so doctor say do me bi ajuju ne we nam no doctor ba ni su di fufu enye so be ko ni fie enimire no mo twe ni o kan jo se na no mo se ko njuju agura nye bi kura se nwonye na fe ye nye deni bi se nwonye anwanye na fe ye nye bi aboko de Oforisuo ni ebu he ya bi aboko hausa ni adam fo ho hausa ni de nya bi na so ye jai minu wi on na ja yonko fa ye jai se ja o fa sana na me so me fa ramatu da be nya ntwa twa asem na ye ga na e o da be nam fofo na o ka se ye ja won kire mu ye ya jai ya wa ma so sa ninya bi ni ya jai no fo se wa ja yonko fa wo me ja yonko fa wa da no na se de osi kan dia se bia o ware no ana dabi nko ware dabi se o kan se ya jai no unya be ma kra unya be ma asa de wa dwane o minyanne fasie minyanne na so on se minu mielu nyina sesei o pese o hu pese o dabi minu mielu nyina
kwa adwuma yeyi na okra mo kwa de ka wo frɛ kora da me ye from Mustafa Mustafa ne ye omo ni mo asante mamponya nse me ye kramuni na ha ye fidie so na empempi no o fa yonko a ya no afa yonko a oben wa asem to betumi aboa wo okay enti no se me fa kramuni adamfo a kina na mehu so mfa so enti se wo no so wagya yonko fa me enye masem ofusu enti me menya aduane a me ma wo oh ye tie oh there aduane we ko ade e wo de si di me di wo de di kwa ku ba bi akofa ba de mo kire mo akwan o ba bi akofa fa no de bibi e baba fie bia e ma no okay se bia nya ho nkwan na be fira ba oni bibi oni adafo ho nkwan woni na kwan be si asi ayo na de worker no muaye no wan di man muaye piu sesei so ni nyina ana ko nke mo fa nwankofa madam fo dada e dia ndamfo se bia sesei si America se fo so ma fo ti wo maami ya mekoye na dwuma ma no elimine obi oguma ya fidi oni ni kunu na enye ho no oka kuma se dia that be we are so home se obi ya na oka ne kura na ho to wa ne ye nko se me nke ko se we ya wa adwene se obefa yonku bi na amanfo be so mbeteto ntamu a mi ankasa no mi problem ebiane ne ba me ma okay we Sompa se ene Sompa se pedi pampa ye ko akoyenim yenim ten na ye ko na ye de akro wodofo ba bibia ye duro no enne ye futusem no eda kwan so ye de bremo na fa ko a enne ye de futusem fa ne se eduru ba bia ya ba wonsem se me de ba wonsem asemu ba na yenka se ba wonsem a wote ho ana wa ba wonsem sei da bi o eduru ba bia se wo ya yemuye se ye kan yemuye asem pa de a na ye nuano mozramifo se me yi omototwe na enye yiye kura san se ye kan alms giving se enya bi ne de boa foforo bi wa brabomu a ye nuanom kramofo ekwan bi so no omo ya ade chen kristofo yi pa se ye kaso obi ya doye obi boa ma ya kukuru na ya soa de agu ye tiri so paade a na brabo akonkan paade a na obi abrabo atimi ahihye yie pa se ye kan yemuye asem paade a ye yiye nnuanom kramofo etotwe na enye yie kura se wo hwe omo pillars na eyo omo gidie eyo omo botaye omo de sum ye Kristo no a sabia nyaado omo de sum krupo twedi ampon ba se yi adom no a orofo sa arms give you make ho asemi no ewo mu pillars no mu ebe ene ubekọ ba bibia na nantwie bo ho ubekọ ba bibia na wodwan otu adua pa bo ho orofo yemmu sase safie wankasa nipa sen na wo ho anantwie mu a wo mu betumi awe yemmu sase nantwie no kura no wo mu kum no a na omo ye nwama adwene se safie ofo no mu nyina omo amu ho no na bewe sa nantwie mu anu a ya nhwe ye kura no a yade betumi atie sefie ho efiri se nam dodo no ebetumi ama afa wiyem ekwan bi so ye nnuanom alagifo no bi botaye se afibia se ye guachiri bia kasie se no a ne botaye so obeto nantwie no ode acha afoforo bi a omo nni sika omo ni beto bie adano no obi ka asem bi kire me na metumi nkotu exactly na asem a wo kan se alaji bi to nantwie matikurota ma na sa nantwie na woto ni nyina no de beye aye de ama won na woni bie won na wonsem enye na ene se wo bia tikurota na eto a se mo a mugina won se nipa mienu anu ama mo nantwie baako nipa mienu no ama mo baako nipa miensa no ama mo baako saa kosi se na atwie na wo atikurota na nyina esan ye orofo na ye musa ye ho kura se yeti asondem na ye nwua kura ho kye ne won toma fira mu yeti asondem na ye nwua kura ho kye ne won paboa hyemu a orofo
se ni nua Kristo ni mani bi ko aduru ba bi otimi de se no enso yo musa se wo komuzami fo epo asa na tiana adoye ekura wo mu nti so mo pe bibia afri krupo twedi ampo ho anokwasem se sesi enche na aba wan hweye de dodo no abeka se o krabofo de wo penusem enso eduru ba bia ya na nya nusem o eye papa wo firi na kumam aye de ma obi a woni bie eye papa bia wo de aye ma oba kunafo bi eye papa bia wakọ children so mu akọ ye no sra bia wayi no empempi no eno eni tutu wo manamon enso adisi yie duru ba bi na se wo kofie bi na sa alaji bi se ne yire no ye ba ko mienu miensa orofo se wo hwe wo doma pa ewom na aduane o manoa ne se o masi ache no a eya na efe pipa na ye musa se Kristo ni ben ena wano aduane na ni nua bakra ba hokra no kwan obefa so be ma na aduane ni bie ne kra no ya na asefem eye pa enoti ena se ye kan yemye asem na nwumre ya na ye nua mozlami fo ye bo maba so wo Sompa Asem Mpe Nipa so kwan yo mofa so ye o mado ya orofo ye true challenge so dia ma ye nua no ma Kristofo bi se ko mo behwe na ko masua enkababua wo mu yie pa ene sofu bi asem a woka nyina ne se collection kura de yemfa nya adoye wom se asofo ni bi ye de ba dodo no a yemfa collection emfa nya adoye nenso wo mu ahia buburo pa achi wo mu te aso nda anim no enya asem ketwa kura musuo kan kwa so de pani wo se ka wo pegetre kakra wo pesika bi kura de akotwa ahwede wo pesika bi kura de aton kwadu edwadie bi aka enhia dwatre kase bia no orofo na akwa akoya asempa eno so se wo koye nnuanom kramofo ho no a orofo alaji bitumi ya adoye ma utumi se yes we di adoye ni ye ya meka nyame ya atuma wo kina ya yemfa nsonkoson fo kohade de wonni bia ahia no a wontumi nto even akokokora no yenkohwe nkramofo na ma wotwama wo mo ne mo ne anwa wode ka ho se yenyina ya me nenye na afia to ye bia eno ti se tro challenge no sa so a na se ye ko Christmas no mu a yennuanam a Kristofo sa afia to ye bia de a ye di brunyam no a odofo ya yenka akunafo wate se ye ka akunafo ne ye kai wono ankasa won maame no papa awagya wo mo ewo asode ni mu a emode boy be na asode no ebo ede apagya sankodai odofo asode bia mempese mebodin enne wo man Ghana mu a yetie sofo no ba so eware sofo ba eno ntisika ye de hwe san sofo mani nyina ye de hwe mu university nyina no sofo ware sofo ba no omo wo a na ni nyina pro asa baba begum akoya sa akamfo awade a enkane na wo faase ofa timi wo ware wo faase no sabi ena akwakoba wo ye nsode ni ebimu orofo se yesi ye Kristofo yesi ye muzlamifo na se ye hwe na kwa bi da woni betumi aboa ye nwia ena nwumere ye true challenge ne se yenye ne ya ebetumi aboa na bie kwanfoforo bi kura so asade aka usika sem uji edie ni mfi a obetumi adi no wiase asase so isan se ehwe mozlamifo no papa wo moyo eni adoye a wo moya orofo enya asem ketwa enuti ena nwumere ye bema mozlamifo nyina barka de sala barka kade enam omo papa bia omoyo eye me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 omono samo Oforisuo yenche yatifo ne ahwefo a omohwe yen uko YouTube channel na yeda ho WhatsApp bibia am se Kevin Madaromanti uko ho ma omo so ma fe na omu ye face ache no muko ho me deda ho wo fie na ya brantia na baba wa na nimfo mu a na de ache ma me so omo yo so omo ye adwuma nti ye mompa nyame ya adoma ebi fe be nyankopon bosume ewie de na bibia deda na kwam yenche adwuma ifo mpanifo nyina omo won kran adwuma ifo nyina ye cheche obi bia se obi anya na adwuma se de se na yenko enim na mfata na yenche Vera Sheto Vera bibia obi ano
ya chiao minim say wo hyeto ne de number 1 omo ya advert omo nya de oboa vera untimenta ke no bibia wo bia hyeto papa de vera ukona nye vera mento na pramso na bibia wo bia me chiao mame cha mame Sarakuba okay yene enwa ba mame Sarakuba Sarakuba boutique e wo so ame bibia wo bia yaw me gidi ye so se papa yon meshes da ho emra da papa yon but amane bu afaye so e kwan ye sese wo ye nipa adoye ni mu no se wo ye nipa adoye feeling keka wanka ho na de so Nyankopon so fa so e de hyere nipa no but ya na ye nim enu nti no obi wa sori dem obi fire nyame sa no ma ye kan nyina yo kramoni bi so onso ono so wonim ye wo on the ne dia so ka chen so on kan Quran na obetima kan nyina from A to Z but it means some the pan wonim it is a Bible asem ye kan sofu bi ye sofu but won nte Bible ase sofu bi ye friend sofu ya friend papa hwan ayi nyina wajibi but won nte Bible ase ya obi betima bie Bible akan Bible ni nyina mu nsem ni nyina quotation bi akan ni wayaba quotation bi akan ni wayaba say nipa ne bona boso do ni Bible mo but wonte ase ya wonte ase ayede Bible no ewo ho no meshe so ho a e se onya nte ase enu ti na obi si nyamsoma eden but wote ase anya den se wonte ase ade because eno ma ewo mu sa adoye no enye so easy but ha obi ni madoye but wonte ase oye wi no asa da konya baabi na woka yaw ye woni pabu ho ani benya ntokwa se den ade wa yama won ka da ye woni pabu ho a upa ye ne bone se den ade na wa ne na asem na ye ka ba wo kira asem bi o ye bo a no won ka da adokwasem sa ni panote papa yase anote ado yase ene de ne yehu asoro dem kwa ne din konkonsa ba nipa no so wo bi ma ne boro so nanso yente Bible asinti there's a sofu bi say asori sika na asori bibia yemfa nye moade a ene na meka ne say yan mo kwa yete wona sabi etimi quotation ba ko pe ana obetima buso obi say Bible kwa quotation ba ko obeka se wontimi yi but still what Bible ase o ya doye tisane wi ase ne ti o ti dru mebi ho no mo a nipa office we the first but worry e wo kwa bi so the person ya kan nyina ne se enwan nkramofo omo no ma bi omo ye bia no se fa se akiriwia se fa se woni kramonete bono ba ko so a on timen chama obi mfiri abonten baje otati mfiri nsamu da abrakramoni betra ho me de me ho afa wono no se woni kramonete bi akura ajabula akura ni aja kwa pa so akura ni na mu nyina moto na mo ye hwesofo ana mu nyina wo hyebe mo adom koko na moto opa ma bibi nya wo hwe kramoni no befa entomasi ne bo anadwo breakfast bebakum ba ye ne ha unyi obatupum adase mona nti asem betimasi bro no so yesa danse ne wen ukobu so ba kramoni betimati asine bo sa aisi ye no na me wo ho tadoye enye nam nko adoye nye sika nko adoye nya tale nko adoye no doso ba ye nte ase ti dru mebi ho no ma ya ye besre ye kan obi betima gya ba bia de sekramoni na nam we kura no we kura se de ndie ya bia tete bi pen amo nam no mo cheche no obi ho no ma o ma ne ba nwe da enye hwe wanti ma nye eya ho ya wani na ewu ayefa na okọ ya eya ori aye haram e de ade ya ya ne eto obosomuso na ya ribia ne ne eto wi obi susu wonwe wokọ awukọ tedu no ma bi ho anya no na nyame ohwe osu nwa no da adaja no o ma na ntoma frai anya me no mmiri na ekan ya ne Bible no ene Quran na aye kan no sa na te akura na ne nam na komode no ma na aduane di wo soleba
uni mpefe se enkoye ya nipa bi ati wiase bi ese so hu nipa sinto anokwase uye nipa na ati wiase ne wa hu nipa sebe ne bra wo bra na wankasa no box na nyame ma no enko kire ya na me utimi redo obi hu se nipa so ma hia wo ba komode no ene enkoye ye wo nipa bi wo saa obetima redi ye we nwan bi wa brochire betima redi am se mfa wo ne adwuma wo ye wa ha emfa wo ne adwuma wo ye wono betima redi sa me wo Ghana no me re no ma bi hwe a ne no ma nkoye se ye ni mo bi e wo ye boso me adwuma enso no ma nkoye anokwase azuka mboa azuka do the first kala de ni na be no kore anaka mboa na ni abre obi ye boso me adwuma ha wo kwa ye nwan ma mo ye so me fu adwuma yi aso me adwuma ni ade upa ko bi so bi 3 million instant se unyu bewu o mate onyama enyanya na onyama obi ni ho anokwase adwuma bi otutu bibidi etu behwe na unua bi atu kwan onu atimi reduce nipa so me so ye adwuma wo nenso mo Ghana na no man koye timampe kakra nto ni mo ubehwe na unua bi wo ha wotimi reduce ni nipa so me se me hu ni mudu nya me fine mampeke ene di pa dodo sei na no kwa obetima yo na commander down ne say ebedu mebia ma okwagira ba bia sa akwaka say me hu Kevin na nkoye pa o etibe ma ne say wagu nani ma si o ekwan bi so eno na Allah so ompe okay enti nkramofo omono ma bi omoye bia na ekwa anim ne wonte ase sana Kristofo edu ba bia sofo beka chose fa krato fa bompa yampa obetim do kra kwa ato abompa ye be mu no ma no ye good tenio emu no ma no ampa obetim do krato akua anasa amma fa krato da bidua sofo betim ahye sankom na kyerɛw edu afa ye futu ho wono ma ni nyina wo yare nya beko but wo do ye futu ho no so obi e wo twam no wonka o se na go tapi tidumre bi o Kristo ni so obebo mpa ya na atam so mo fro atwa mountains ne ko mo ko bompa bebre nti ase because obi ko he no wone ne girlfriend na ko so wanyem no oh mountains o shane no wanyem no oh na bebre yaw mountains o shane no wanyem no kwa yaw na o efa na bronsam nyankopon no na mpesi bronsam to no ko bi mountains no so me say ye ko twa urade mo ha ne ka cho se ko urade mo ko mo hu urade da enyoma set because me say na ko wanya tent so bi abone tent no bi ajejim kwa ko de minyi obaje din so na ka se de na woga ewo wiase me si bebia bonsam bone ne oni aba mpese ho asonso nyankopon e bone bode ya mpese ho asonso no ho na bonsam ko so yiya tutu ne ko bi to me free mountains na ba no wonyem ananya Yesu Kristo to bonsam anko so na we desert ne so won fa no ma papa so na hwe se nu mi no go nya hwan enana Kristofo ne se binkramofo binom eni nkra Kristofo binom a se bia sempa ne da ho a se wo kama nipa no asumdue ba Philip na mase enso ya chiri nche ya fasting nche Philip na mase ti asem no esese ke koma ya fese kokosachi ya dia koma kwantabisa oni mna ma kwaso wiase eti adoye na ye ka no se ye adoye se utimi koto na ndwie edu Kristofo nso de na utimi ya kom kire edu time sebe yesi Yesu suru koda ne yakoso ozana ne ade ne ye sa no ma wo yi a enemu no ma no yetimi ye okay nya ukoda afom na ponko no tietia wo so no enya odu nto ma se so na sofo ba wo tietia enya no ya edu mmebi ho no mu a ye onipa bi ho a ne mpa esi dem anopa no wotimi butun ko bunko todwo ne mpa nanim pegya ne nsa kire wurade obesi fam na no ma fa ama no okay didi epese ka che ni banya ne se ene onya ndwi a wokoto ye beye 10 na wo be cheche no ene wo cheche no ne no ma pa so di akire na wo bompa ye wurade ene ti last year obi to aponche last year obi to akoko but wo bompa ya kache rade se rade ma jame no ma nyina me no ma bia me ye bia mana me the way bo for de na me dash so wo ma me woyi na emom no me show bo se ma me nkoso na me nyanam na bedu afese na me nwa bia me hu no wo mobo enam ne bia nso no so na me ntimi nto na ntwe me ntimi nto odwan ampa wakasa acha na acha asasam na chala edu ho no enne wato anantwe na cheso ye mu ade mo oye mu ade sa na nyamso neti o
nyamsom na mu nsɛm no ne nkɔ batan dɔso adɔ ho ne se na Yesu aye fa se ye chi Yesu Kristo sa hwan Peter na hwan wo se Awurade me se me no obekɔ anya no no me sa na mabo ame wa ha wo se jade wo ye no ja na akokɔ mo mprensa wo yi mama wo se me Awurade pa opa no kuro ja akokɔ ne bo mprensa pa na Yesu kotwa na ni ko no kuro ya nim kai azame ka kira so only papa ina na I want dabi so only papa ina na wo se me come baby me na kura wo ka kwangam ni se fro bi Yesu akona no wo de wontimi because wo kan yanim dada de ye de ne befa enti nyamso na ye som no obi ho na taade bi onya ye obi wa jelabia bi de afri me ka abre no enne na no de kobo ni ti se imam anya no emu no ma no ho yaw patintimi adoye na ye ka no eno na nyame fa so eti sofu bi obetuma gina ka cho se collection na ye beto ya na ade no wo de kwa he na me ka asem bi se yes COVID-19 ba ye ya na ye de ehwen se ye ayo se den ye de ye hu ne ye ka etimi si ene ye ya ba ikura mi hu asem ne kura ne nkontompo ewum enso ye e ba no ye ayo na nkasa no na yi ho na artificial ho na ne papa so ho esi yenu sikani bi ase be onya sika se be opre obodwa che sika ne manfo modo no so bi afan kodi dwa ho COVID-19 ba ye ni masika fo mo di o musika e fam pom tugu ya because me fa nya hwe e vanit e me fa nya hwe me de ye den te na mi busasa sofofo no ye ma paki sika gu ene sofo etimi ka kire se aso sika en fa nya sei no mamu bako ni fie ne ka gate kra ni fie gate entimi ntum ka na ya ma mo da bi e baba bi e wotobi nanso aka cho se aso sika sei obi ta so dem wo ye wutim busa se COVID-19 ba na nkeye sebe eno na nkanyankopon ehwe so dia pan se ye kun ye firi wiase sika na egu bankankam egu ye dai ya mfa nsua bibi besi ne eno obi ta so dem sebe adoye preference adoye sebe mpre ye nye bi ma no do wo sika nkwa na ye kwosra no because ho de ye kwa ye tu donsi mo si wa nyunyu kama but wo ti ba bi nsuo buru insuo fa na no papa ya Friday ye program wo so onu atimu sa abroba bi ti no se nya abrabo na bi so be anka ogina edan wotim enkoyie how many times ena sabe yakọ ena komini okra de koma komini okra na baby nipa owo sika fie ho ye ne magu abroche kwa na po ya friends so father etimi ye na ye ntientia wo ho mo fie koma komini na me ka jo ho na father na ye ntientia wo ho na do puso danje bi ma sabe previous and to banya tete no no ye Roman pa na bibinti how many times ene ekọ masa aduta me yim eno na nhyen kunan sika de wanya bi na ma menka se me nye sika nkwa na dan ne sebe se cash eno nkwa na ma dai we somebody dabi eno ti na du me bi a kromo sikafo bi timi trase hwe oba ohwani ti se Zakio anele mi preach kakra wo ohwani ti se Zakio no wo sika no mfa ni panya hwe bedu time hu se Yesu ba no wo hu no obianso ni obetimi nasi ne kwa because wo kwa ofele no afa Zakio na akofru duai na ho akwa na kache Yesu Kristo kura mbo se won kan se wo ne ofie ne meda nipa dom but ne wo purpose say sa time no sa na se wo se ne sibia for me ne ofie wo se me no nyini wuni wo wie na kache osika nya it is Zakio kura be sika shakwa no tentene wo no koyi sika no se monye me bo ho mpre monye sa me bia ye eti kuro mo be kuro mo sika ni bi otimi trase ya hu sa yesa kwa bi yare eti akura yi mate because nya bibia no wote mate sa akura se nakoma akura se wanya yi sa na te de nani meya yi ebi ni ye papa Ibrahim Mahama but ye musa se sikani ana wo te bo no so wo no esi de na wo ma obi o won kan o wo sirem ene timi be ye sa no ma we na wo to wo ye dan wo pim nakoma eti dia akosi anse na me ne family eti me no kase kramoni bi bekum odwa nantwie wo betwetwani nya gu frigim wo ma wo bibiara wontimi nya ni hui omo hu ngwa na obetwetwa kaka monko me ana me brɛ ye na me toye dabi ana nkyerɛ saa shek sharabutu papa yi wadi nkyerɛ ɛde nam ngwa na papa obetima ahwese enso konifie kɔhwɛ obekum nantwie amanfo a
7 preduas omo chene nantwie but ono azo no emrem no no abeti sika atobia hye urade ala nyimonyam se urade de ode madroi me so de me de bo afode ama woni anokwase enso no no bi kura won wibi ene sebe papa odi aduane be ne wodi sa iwiase sa na te nti brono na wote so no sika wo no drum bi a ti sika na se nyankopon ne dodom wo ebi kura wo fa kwan bone so but wo ya doye bi nyankopon sa polish ne mam di best ne se adaya sama ye kan no eno na ebiti ye hu wiase asoro dan de yesi ni kakaka instruments egu fefefe ampa usima tiles ni nyina nya hwewo nipa na eba mu no eba asoro no de ona ne te bro no so no de ona ne ye adwuma no mibusa wo se buso me sun ye wo ye okay it is akatua wo tua ne ka so many years no wadwene wo musa akwa wo ko ne first na ne ba ba akusa ne ba ba miensa enti me nakatua me ye ne de wo hu bibi sa okay nyame apata kwa na boss kwa ne adwuma kwa san de asama to so abia onyeye ne asa apam agotena fie ti de be se ne se ye sa no ma wo nyina ma obi abomfu ye ka ma obi abomfu adoye no ebi a unim bible mu pa utimi kan bible utimi tonyo mo asori but mu adwuma no unim okay yini masofofo bi a mo kwa asori o mo sesen sika ye to collection se ya o hwe nipa so mesi because obi asori nipa so mesi won sorry utimi frɛ no ene je fatu collection yini masofofo bi a ye pon asori a utimi frɛ obi ma me patwo twen me wa me no won komo nya nkomo bi a o okwa ku na ka chon se wo mi hu bibi se na de okodi kura na eden ji wo fa koto adwane mankwala no nipa dodo sa sofo dodo se na yesa enu ne nyame sompa no ya man fansia okay enu ti odofo ye ma ye nuanom enkramofo mozamifo nyina barka de sala na ya ka chem se mu empum ankasa etesei na enen komo no edadodo unya bi ayi bia ma unwa bia oni bia na yebusa wa Kristofo eni mozamifo eno na nwumre fosu aboagye me fa akoma megina no se yenka adoye yenye papa ma obi yempaje obi mfirifutom ensi mapoma so a yennuanom kramofo omo ya ade yi pa sanse wo mo ankasa no mo ye papa wo mo hwe nchen no mayom papa eno obi ato nantwi be 10 20 obi ato 100 se mobrofo ko anantwi nie eno ti bebi so ma hodo bia suku bia nkasa mozamifo wo bia no wo na adwene se wo banu aduane no wakọ che korade amawo ya na efe kwa ene Kristofo dodo se na ye papa eya asem kese pa kokosechi Oforisuo mami pancha sunko enfama eye sofo friends save salvation okay nyankopon ya adoma wochina okay yibe asore kese pa wo eye anoma nyimpata no ya asore be no save salvation savior okay na je se gidi salvation na be ho na akwa asore na me kwa asore ti ya o show mata ade ne bi no Oforisuo na me nyame aya nkesi o ayo because me say enipa nyina ya adoye me ya adoye ayo so ti ase say Yesu wa ma apapafo ba wo ba de boye fo ba okay enti de bi a wo behu no se kokoza chi de bi a mitisi no what ti ase wo de ba wo so no na me o heaven dada anakwasem what ti ase na samia na me ka se qualification de be ko heaven no nyoma bi a yehunu asase so be ko na ntesa me na me ka tro Oforisuo na nka ho hwe enti nyakopon ya adoma wochina ebi asore kese be mpaibo okay enti china ene china wo mantem china me mantem se china kwa holiday okay enti china se opese radi shira wo se wo fa he ye wo anomanyi patase me patwan ona mu bi asore no odi bi asore no ye so panyin ye fe so prince okay wase me fanchi aso ko so na ya no wo se no de mle bobo bra yo ko no ma me fanchi akese ma no enti china na mu bi asore no kan ye bi asore no enti se sibia na wabie dwuma bi na dwuma no nkoye ne bia wo pese awrade nyankopon wo hye ne ho animonyam ewo abrabo mu one ne beko baby odi omra me abedi ne sabe tunu so me bompa ya ma no Oforisuo na se medical ka job se enche nyame adwuma ba bayi o ya asemu enche mbe nyame dwuma enti nyame adwuma o chena no wo pese wo behu se nyankopon nsa wo meso a o chena no
hia no anu anyi patase anu bi asori na no wa ye bia o me branch ne hye won sa na oh me o fa branch ne hye me sa na emo me ka program no ho me ka difo na mbobom pa ya ma omo wo problem wo tese wo how de na wari enkoye je sabe na dwuma sam enkoye na brabo ase ya me ya adoma ne akira me ba be wo tan ya bra na tina so ba so a me am fresh of prince ya fre no me man fan sant me so de me man fan sant me so na le bo to man fan oh de bi me de ma se na meka hwe na meka se bi e ma ne hawo da bi ebe ha me ma ko hospital man nurse ni akola bi be fe me to ma na ngo me pane se ntia me se me ma ne ngo me da bi se bi me de me se me fo no be wo me kama Oforisuo se o kana sa de ana so ba je se Nyankopon sa nim so ana o men ka sa because ntina me ka say Yesu Kristo no wa ma papa for bawo me mejira ni sei o be jan say o wa left am ko right sa di for na pe no china wo de ni invite wo ne ye me boss o mna samwa momra na me hye we friend say me boss o mna samwa nkompa me ka se bia che no obo mu se bebem no fa so a Oforisuo afuo nko na wie no na bra bo be kese ana be no be se no okay eno mo be no to unu se o mna samwa o di for no de no sa na no so o di for ajo nyame 30 years wo de oyeso nyame dwuma na che ajo no na so wo den so de ase na ono na so wo den se wo de o pass be ken se o mna samwa 30 se wo ye nyame dwuma mi do nyame aduro bi akadem koma asofo bebre na no se adifo bebre ho no ma o no nyame na se sa na wo kan odi ame no ya adwene because adifo bi o mu bu amafo fa so okuruma no kan na se kokko ko betu ahye na adifo bebre ba mo ye du ka de dwuma samwa timi nyebi se sa mo mna samwa platform pa na me dwuma adifo dwuma o mna samwa be ye no me se so bebre na ni timi nye je so commandments na ona mo odi mu se nu se nyame achira na nyame sa wo no so o kwaku nyame ni de obeye o na brabo kwakos se sa pa na aka de me no ya adwene because adifo bi wo mu nka wu me me ka tro kante na se bebre na re format no mo ye bebre na je so bo ni mu kwaku se kwa me fro odifo se ko ma sha si se o mra samara ko change no million kwaku no kwa na ese ma no prophet din a che se obetima de nyame dwuma na afu me se ne kom me kwa akoto cross kesi amana tru sanity ye so ti ase be fa ye ma matitu so no be ye dwuma no what ya se o ti aso de foforo na yi ma free ma so dabi Nyankopon na ni wo ma so me na me ka kiro na o mono so wo hoyi o ka so che se o tati nyame dwuma no a what ya ase ma wo no be ye dwuma no ye ma nyame wo sra wo mo so a che so bo so wo ba ho ma watumi sa so we ya na je se o sha komana kwaku se ai ni program atwa ma no eno anu wo kan yana ana se we ye intro o twa intro na se no a o se nyame akasa che se wo be ye difu jumo me adwa chi na won kan asem pepa ni chopi kwaku de tum price of me se adwa chi na won kan asem o price of jumo me ne tia hu se wo ko ayida jidi asori da o busa no question bi re ya we ya betran mo pa ni nya program ni nkenkan mo nsem se ya mo de mo pa mo mi nyai ene yen fa Friday me hye bibia betima si so tell holiday o si nyame akasa nyame bia nkasa nkyere bia nyame nkasa nkyere bia me de me no ade ba ko a me mpe no wo ye no ya to asem mama no wo so nkana asem me si wo boa me ya me hu me ya me hu wo nyai onya no nkana asem me sira wo adwachi na wo nkana asem so penesa so dia ni ye nyina ye nkyere ye ho akwan wa ha ni nyina ye nko no boko tell holiday ye mfa nse na Friday ni ye nko anim to nkana asem o si nyame akasa ya tia no share me boka che me se wo koto ye mama 4x4 wai ungai iti mesre no me pa na chu udi se mi nye ya won de won fa ne ye na me ncha me baby enya ba force me no obi ampem challenge wo wi ase that's all kokos ye ti o Oforisuo di nyina no ka abrabo no ana ka program no ana ka so dey fa won kom share nti le fa me kom share so open kom share me de mo obi wo na abrabo kwa ye betimi afa zo de bi na dom de o gi na dom de obetimi agina so ompe on kasa what's me prophecy what ya tie eti inform share na me share no so ompe de a what ya tie ye betimi de am obi na no say unu say Nyankopon di for no mutimi da no ma sa ana na ne tie na di for be ka say sa abrabo kro nko ye utimi da no ma eti mi no say de Nyankopon say
enu mu asem wo me so no fo so wa me no to wo nyimi ni because the only media na no ba ko me nu me go be da ko ye be sa ye be sa nyami duma no yan ko topic yo ofo so sanso bi na me fa cha so no ko e fa ma baba nya ko wo asem baba wo soko ban oni asana oni ma mu nyina sabre no mo fa sompa Asem Mpe Nipa enfa eni agro ofo so papa ya asem na wo ken okay papa ye ade a ofusuo enye enkramofo nko awo na unumre nti ama a kristofo bebre no ano wote nyame na ase sorti ase eso abrabo no nko yie ni nyina ne se yenim a kristofo yenim kwan ye faso a yesi ye adoye eye papa okay ye wo bi ohonom a wote pentecost aso dem wo hu ne se ni nua no dwadie na wodie no ni sika sem nko yie se nipa no ni pentecost dem honom na senka bia enko wo bia enko betinya boa sa ndwadini no minua ba ma minua ba no ofosuo ama no se nipa kurai etinya me na ase a every blessed day hiri baba ntina bible ka se wa anya amame a se wa anya amame na wa anya amame what dey make na say enti se ofosuo adoye ya ade a se kristofo enim sa ade de ya enka yakopon biebie kwan so ore nkramofo senka yeba omudi salai ofosuo hwenantwie eni nwan a akese a omukum a obi okwa na se de na omna samoa kan obi obekum nam no wo nwe ba kokora hwe ba bia metie nkramofo mo hoyi me nkramofo ne ho ofosuo se du salade a mesi omutimi kum ebi a se nwan mponche ana se nantwie mesi mantem ho nyina obi atimi de nam de bi komemma obi wo fie ho enye se bia omo ye ko fashion mo because obu nim se sa bre na omu di sala no satan no kra ne bi kwa na obi wa munyehiem satan kwa bi kwa ni pakwa na no aduane ko pa ebo no ana se wa nya aduane ko bedie de mumre na no de man no kra na bia onu nya mako bi nya nchiri bi nya ado bi no de ye sebi life bu kra na obetimi adidi ama ne ma ne bi ejo bozo adoye ya ade a nkamofo no watena se hu se wo ye sa ade na etimi boaw em wa ho fama no etimi eye kama enti de meseni na ne se empo a kristofo betua se de nkamofo esi adoye na ye ba bedi bronya ya hwe kristofo obi kwatimi kweda kota akoko one ne man nko a onwini nua bi a ebi abronya no bi kwa nua no kwa ne bi a woni mo ebi ko oni anwa ebi ko woni bibia senka bi obetuma tena se ene de asori weye kwakwa adoye bebre ade ama omomo abontin ni obuni bi no kristo ni enye sa bankramoni ye bi salase ya ohunu se adoye ya ade a eni papa ye ya ade a wo ya etimi bie kwan ma wo no ofosu no akoto nantwie akoto dwan akoto aponche ni wakunu ayede ade ama wo to ofosu me ma meka sa na enwa ne de se ye betimi asua se de nkramofo se du salade se de omusi ye papa eye adoye no a na kristofo otimi ye sa ade no a ebe bie sa kwan na ma enioma nyina ayede etimi afa papem etimi de amanti adoye ya ade a so ye nipa bia na wo ye papa ana se udwiri nua wo se wo ye na doye a etimi boa ma ekwan bie de etimi bie e de mawo etimi mesene se so wo ye gididi na pese nyakopo hira wa bo moden na ye adoye na ye papa na wo ye sa so a ewrade ebe hira wo okay enutino enne yasem wa ye kan nyina ne se yenya doye ema afufuru bi a omu enni bi yenkwa afufuru bi emwa wa bra won ho akire won eno ena na ye kan ne se wo hwe yesu obi ho akire no obi atofnam ohiamwa pa orofo se uyi mozrami fo free se obi ho akire no mokoye ne mwa pa uyi omu free mu a enye yi da biada se ye kan doye pa dia ye nwanum kramofo ye mo mo bravo na nwumre sanse omo ya ade pa ye nwanum kristofo no bi eye de nanso no nya dodo no a eno na nwumre ye ka se ye nyina de adwen kro ene akoma kro be ya doye be ye papa ade ama afoforo bi omo ni bia ni agina so abompa yese kan nuoma ekoso o man mu kura enkoye no awurade nyina yado yesu na content no man Ghana ke betumi ayeye saa eno ti ene mpempi ya na meka no we wosom kase a ebekoso kina no
Sheikh Saributu kremofo pani owo oman mu bonso obompa ya no atiesim no obompa ye mu oman Ghana eno na ya na ye makono pa todofo ye ketua bi ne ye ntwan se ye nya kese ansan ye ketua bi na ye benya no se ye gina so de ya do ye ma afufuro bi omuni bia ni ye gina saa do ye na ya ye ne so ni ye tro challenge ma Nyankopon se papa yi mi gina saa do ye we so se ye funa mi nyamfa ngo ba no adoye we so afesese no da wani monyam adi na meto nantwie na mede ache ama Kristofo nyina e wo bronya bremu a orofo Nyankopon o tro challenge ma no saa no so a o ye no kwafo Nyankopon ti no obehye wani monyam no hye wani monyam a obosha a wo hye so udi so a obesan ato wo serem na se wo nhirem na no so akosoro eno ntiri yanya adoye ma afoforo bi omuni bi wate na me de me Oforisuo Aboagye de bi ogidie mapase yinyanu muzrami fo kremfo ndo omu yewu dodo no aye eno ntiri se yesua wo mu e wo madoye mu a enwoma beko akonkan e de amaye pa 0551 0551 931 0548 931 0548 931 na yenkon homa no so na yenkoma yenuanom kramofo barka de sala hello baby afrefre udin hello ojina so wana woko hello 0551 0551 931 0548 931 0548 931 hello when you no okay kwa just space yeti o go ka to boy Então, quando é que o mundo de rua é muito bem do mar, é cozinha no carro, porque não também não. É bem a câmera bem handed. O que é que me é de hoje? É que como for, é muito amanhã na vida não porque é bem não muito culinária, a mati. Até não eu vou dia, pelo dia. O dia é porque tu não via, não conhece via, o que me diz é que kida, o isso vai na, vai de verão. Eu vou a maioria se camoni, não se dá bem da começa. Papa câmera via não. Para cá já mas não cá já vai, uni. Papa, sabe how to get to collection. Olha quando muito na vai na quando memory para que ponamos o conto por esse motivo. Eu vou conversar, porque o único é que a mesma é o marketing. E não oferece, mas não é que a mãe. Mas o que é 1 billion. Hello. Good evening. Majesty Bruka Tachi Baby Afrefredi. Me cadê frio com meu friend? Eu sou Alaji. Alaji yentio. Me tchau no moto. Eu falando. Na betere sabe na me pati me menti. Eu vejo que na me prometo na me submito e na de me ana se menti kura. Nam da ya da na edurwe na mama afekara krama nima ebele enti ifia ni na so so ku ni ko so ana sabi ni tamiye ana mekase se afibian ku nti ku na ntia ana onsa fia ni ta ku na ntia kuma emrende sele na baba dia afi na baba dia ni enti mo ka ni ta ntia ko mi fu di na sele na ọmọ kase komisiri biti ku na mshia so dia ni twa china dia se free bi na dia na wala bi na ho o ma ba mbe di ya na maintain the security of for ya de na mo think of for ya de na ni ni dia ni ya ngare ko station
you know the Siabo one. You can force you a corner you. The case of the whole will be my answer. Okay, hello. Yes, Yeah. you know, Juma Dase. Media don't care. Come out official text that Run about no so pay. Run about no so pay. You come for no chisi Kabiano was so free through Kurano. Talk to me, sure, Papi. Asante Mpe Tiase. Yeah, no, please, general council's pass and tonight. We don't come and shoot chat and tonight. Operation at the deal. Okay. Now, we check in a care with the Ashika too, from what I asked them, okay, and I make a track. When you pass the Matua and the Castle, yeah, at the and shut up the show on time watching. That can be a baby, which I assure that the issue are a woman. Okay. Now, so you say, what channel? Also, I don't say a name. So, if you about to what? We the pass it down. To get a down to make the insurance. That's the first time I know. Okay, hello. Hello. When you? I'm here. I took a lesson. Odi for Isaiah. Isaiah, I wouldn't know. You be to me, papa, that's everything. And then I'm the even some babanese media, papa. If you say, you did come to see a and do a local musical. Oh, you did your best. Odi for Isaiah, down kakra. Hello to me, hello. Hello. Yet you. I can't make also. Did be a table who's on something. We are not the disaster. Did be a somebody to cause an answer during that you will put it that. I'm a bit beyond now. That almost. Also, Yamiat Makacha Maza Mosidi. If I had more challenge, you could be. Mate. Odi for Isaiah, the Bia the phone yet. The phone Hanua or Casasso and I cut Asem Mpe. The name is a network for any problem there. Me to me and say 0554 931 0551 931 0548 931 03540 4528 03540 4528 na yenko humane so na yenko twetwe enkomo yema mozami fo nyina barka de sala omo ya de papa sanse empire mobo de bo magana no enya asepketo hello ko ina me kase itu fo ye ko convention a obi ni sika wo aso dem a ni pa se ne ti ase de on pia mi wan ko party ekemo fo mu ko ayi obi ti twa 1 billion ni ma no ko do mongo papa ye itu be we papa na me kanu ba mi bi bu ti member the one you consider me she said dampomiensa obi ate won view. Okay. Okay. Nkramofo ene na bibia ye nwa nkramofo ne bebe so toto mo ho ase. Ye kan ade bia makase on positive no negative. Okay. On se kramoni se na yire wo a Yankopon hwe na somdwe ma okumu dwan ma no. Okay. Okumu dwan de man yire because kwa wusu bia ba so ne be wo 5 ani ye obekum dwan ma no. Okay. But ya na Ghana for man ebinom wo be fa kremoni be ma obe ye osa no ma na obe fa santini ana se siremuni be ma wo de Ghana ni be ma yenka ne sa wo ya sa no ma na ma ni bi susu se mi ku de wagimi we ye problem no na do ya sem na anya ye ka no nkramofo wade bi se abusum nkunmu no enye so yi obi kwa wo so o ma akwantu nya ketwa emunta sutie munoma abufusam obu okura ne yire nyima ne bubefu saa mba kontokwa saa owi apenate ko
obu on so na yira ho fa ode ko ware na oba ni nyinse bia na ho fa ne te ko ani timi yira pra timi yira no aye basa ti Nyankopon hwe nipa na somdwe se wo se me yire nyame wa ya ade no ato dwan no kuna ma ne yire eneni nyina wo ho na eneni na me ka se yenkramofo ma ne bi ene e mama ne bi sebe mpre o ma ye sebe ebi ma ye ti bonko so a ba omo ni mama ne na mama kan kora no enimu echeti enimu ti ase ne de omo guso ye okay oba ne nya ni kun ne bone onfa ne kun achi onye basa sampa bowi so ba wo yese ma no so nso kon ko todwa ni de bia na o se de tase bia no bompa ye e de ni wu ne ba ma ni kun no ewura alamu a bibia wo ye bia ko so ma anokwase so ene ye mu hwan ene obi betime ne yere nyinsen ya wo okobusa na o se nyamea kafu nkramofo ni bia sua saa de no first na nte saa o enne ye nwan nkra ay Christian obi ni wo ba nyinsen ya wo wose akora nyo no pefe so se ye kwa die ne so na ntina wa ma koma di akora ni mre bi atwam ti nyame mfa nchew aso gina abokrarika so ya sofo nya ne saa o wo kache obi se me se sofo kasa no se bie intempana no obi bible no o research sa kosa enya no o kache sa ko wachi na sese no ma bi kramoni akola young boy wasi so si kasam ti a wanyanti sa no ma ye kan nyina no ato atwene but Quran no betima ka kosi ba bibia opebia na nso mu no ma no boa wa yira no okay ene kramoni be ma bitimi nyinyin se oba na wasebo de oba na konkoaso mu ebuno enu kwase nke yesa no first no ye ne papa me but o se me ka say ye ne papa no me asante kramofo no mu nyen kramofo sa asante kramofo me papa aye ami Dr. mi bonsu won wi sebe o be ka sebe o yesremuni o ya asante kramo enso ni no me be o te sum na se sum wate ase akodu ba bi se wo ye ne hwenye ye because of wate ase etisani pa we so say wonu wawo ana afia so ne so wo ya doya o ye ne French de bia Nyankopon edan epeja no o hira no enu na ye kasa doye na ye ka no emu no ma ne doso nyamsom na ye som no emu no ma doso o komishoni Muhammad o se sallallahu alaihi wasallam sa papa no bo ni din no mo be ye no ya na du na bi ne sekramoni ya de bia otim se papa no te ba bi o reso se na me kire mo anabi isa se obi ya de se o ye Kristo ni no o ya de bia Yesu Kristo sam oba ye no na Nyankopon no mo be kire ye no eye saa ni papa ni pas no apete na ka sofu mua ya na sole keto ayire no asane ni deti ya asemo hwo enso oba so be so nkoma de nsa to so ate ahwe na okofi aka ye sofu na de woja anointing ya ye kese wode ne nsa to me so na metehwe wote hwe na ye den sanu ma wonyina na yira enti adoye na se na ye kan wo ye adoya se wo yira wo ukum na twama ukum odwama na wo yira na ukum odwama na wo do no akwa bi so anasa me mfi bi se yesi ba na abanti me ye bi dabi o tina kramoni se wo ukum odwan a kramoni ukum odwan se na ntwi a o wo kasa bi o ka che awurade Allah ansa no de se ka to ne minim on nyese okoya no de se ka to ne minim dabi wo mu wo kasa bi wo mu ka che awurade ansa no de se kan ato aboa ne minim pompaye echina mu obekum nyino pompaye ansa enti wo hwa ye ko chief imam no area ho no kramofo nya kofre nyame no no atwa ne de abompaye gusu ansa na omo kofre nyame nya ba fia omo so de omo de abaye abesoso sa na ye no enti amra ne aida ho nya so fitin ya krik dabi obi betuma to na yi obi betuma to na ndwie be 5 eno ma koyi ma no bompa ye kire awurade no ma koyi ma no enso nyame ampata ne next year ebesimu no wan wi akokokoro ntimi ntobi cheke hwe eye wan kaso wabra bobi bo hye bia wo ka kira ala wa feli to be punish wo ti Nyankopon kaso anala kaso punish wa e chantoa anokwasemo eti esese hwe hoyie e wo kwa bebiri so na wo oba na sebe wo na se wukun odi unia nso di ni
ewo kwan bi so ene nkramofo ma ne bebre amane mema ne bebre amane ya kristofo ma ne bebre amane ya mama ne bebre so amane je se ehwe ne ye eno ti no yema yensem enyemre yemu yensem ma afufuro bi omo ni bie se de nkramofo no ko mo pillars ni mo omo ya do ye no am giving ewo no ye ne sa beboa we kwan bi so pa na yenyina kwanya wi so na yema yenya no mozamifo nyina na baka de sala easy plus omo eyitiri wo yase ha ababa wasade a ona chief ewo ho Oforisuo Aboagye me mano barka de sala yabo computer so dwedie emra sisi ya David ma bantem do obi a yesimu mbra ne ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre also mutimi delay kakra tase nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra ne yemfa delay ya kwantuo no mama losing the rabbit that's the bloody losing the bitters and Bemansa. Losing the rebites and Memansa. Bama, Brian so Memansa. Nyansem, one time many power when you feeling much, and says up in front of FDA, I did good in Crafiatum. And say, Osei Yaw. na china dano ye bompa ye kese e wo Ghana member ennuanom kramofo nti adagye eni puso kra ukọ asante mampo an kramofo ho nyina no me mom barka de sala sanse mom pai bo mo bo no ebika asase no ma yesu atumi konante so bi enwada ye de asem bi to ya pono so se ka wiase de ki hu yei wo banta bia botaye so obeye japade na dachi akwa ma no wo ba befa no ko na se kwa bi so tia se kura no a wa pe ba bia ma ne ma donti atro e de ba na si se kire jamasi ama atwene anna na se ukọ ebo ho antribuo ho sremnia ye frɛ no rambu wo ye basani nye rom dagate wo ye romani dagate ni na wasifie 4 rooms ni nua ba gifi na boso ni nua no eba fia ha na enra dan ne nkoda no papa no so wumienu fie no dan no so 4 rooms ka we de kan che de katutu na kan kono matrema bombra obi akwade ode ne yira betrem na ka mo akwa ko mani enso papa no nua baba ba gia boso Anthony ji dan no fie ni nyina boso Asem foforo Asem wo enne papa no ebafia na se ne na wutie asemi bia mema nkoda na bɔ no tofa na kokosachi so de papa na no disem ababa batudwa eno na migina so anwumre madika aka atwo se yisisi nko ado Oforisuo Aboagye mente ase da biada kada chi memo akwa aba bibia boko wedi ye bebo no taw eno amode mo asem beto ewias manyina anim wo Asem Mpe Nipa dwumadie so Oforisuo Aboagye metena asem no so ennamu ayaba na se nne no obi eti asem bia mo amane mo haw no sen na mo de beto ye nim asise ye pese ye ko ne de gemo no kra o kasa no wo fom ye da matefu nyina ase se de mo kano sa ne no etena asem no so asem no nyina no ne tiere nyana se so de dan na ma me ne se de na asem be na mo de be ka kire se ye moa mo se ye papa nyana agi efie afri ensem kwa be no fa so gi ye oje ne se dan no ne dia on fa dan ma minim nyana endem ba ko pa ma ba ko na aka no eno ho asem ne ye ka
they say se kokoba se o ma onua no baabi da mo so be ma no baabi ada na o ma yemi nwa no baabi da me ni problem bia biem asem bia ni ho okay na yehunu se fie na ye modi abatanye ne dia sanete okay kokosachi wo hefa yenhwe na de papa no de ba ye no o mesanim sanse Sompa Asem Mpe Nipa na tie kwade a na ye tie owu enso de bedin be nwanwa se obi asifie na owu abefa ne kro ne yira one ne bobra so adi kinda dansa na be meko be ma no wiase wagye ejapade ne fi koda ne ensem se wonwra onti ase de biada out of your 21st kin the community article expert na 21st kin se anwumri men kan cho se siatica nko ade a kon akomato yem anu yie e wo 21st clinic ni nyina na se sa siatica na ye kan ho asem no entrimu yade a ye yie papa orofo se eso osisi na afawoto na afato ase usire mu na akokum na akosu na ase se die besi atwe wono na wo hawo ne amane wo bi se wanhwe ne wantu sa siatica yade no ase a kwatwebre fu stroke e de no ba be jim ama brabo no enso ayi se nwurai orofo ya de bibre bia da yemfa koda 21st kene kwate wono e da dia bibidru son etu yade no ase orofo laboratory ne scan fidi awodo pi as ma wokwa obetumi e de ahwehwe ho na ne no moja ne odwo so nyina da botumi ahwe no de ama massage no so ye adwuma enya asem keto yentwetwe ho wate eduru ba bia timi se nipa owedie no enkoyie orofo brane yemfa nkuyi aye bintwetwe na emmono mpenim na gina so prim efri se nyoma bi atochema ewo uhwidie ni mu a ehia se ye betwetwe no ene massage no bra nyenye obi kama pa 15 branches ene wo man mu a wo de eboa Ghana fo Kumasi ahwa wo basisi wo da braka one Sompa TV Sompa FM na wabrosa krum obo ase kanse contest ko junction no hu na wo enkrasunya ne kraza tachima 21st kene kyenkoi na yekutu ya de ase ehwo ho bebo yi papa 0540311311 0540311311 orofo tago heba me shen ka so adwumere me ni uni nkomo wate chance komodidie ni mu ano o yade no benya no aduru kama sa na tago heba me shen ka so me kan kire orofo yen komo twetwi no me pese me de tu ani me se be ma eduru ba bi a wotadwem ba ha no ahode ewo mu eswa paawu na ahode ewo mu sanse so ntine wodi hyemu ana adwo ma no mpesa akora na se edwo sa no odofo na chese wuntime ngo bawu ahwe na ye didin bi ekoto se wo ye krawa da bi me fa se di no ento so ye konye kopeta go heba me shen capsules ni bi ni mu bobi ye twitwa bi enyoma be kon kan pa atenka ne wo form lo libido no heslesi wo form no wonterwe se u di bibi mango so de u di eso tine de no bibia kama u di aduane na nsem mako no ya unso na ta no num supa orofo woni wo ba hia mu wo so nya atenka no be kama enso de ama wo se oba enie orofo na chese low libido atenka no ewo form ye nom tago heba me shine capsules e bebo ye papa na infections ahodo a orofo adokro wo wo ba mo ahimfi ho na ho no nyunyu sent no enye papa du ba bi abema udwonso ana wo chem no na chese infections no ya adwene je nyoma aboso tago heba me shine capsules orofo ba bi etondo tunuro ewo manga na bia da yekopa bi yemobo bi yetwitwa bi na nyoma nkonkan 0243228296 0243228296 tago heba me shen capsules yenkope bie orofo so na fiti ase a etotodwudwula de bedua nyoma pa ne wokọ sabrunum ne akomadan ya tomatoes ya mu edua na nya seketo na chese patra no nyadoa ne makoni tomatoes no ne brani orofo se yebetumi ate nkentem ne ate nkonum pa de a OCP fertilizer na me kan fo nam de ma na no makuafo mu do ye friend say kuku omusu entie bie brofo ni nyina no obi aye krado ready say ensu o mane ntomu da bia da hwe July obi ani abre papa orofo OCP fertilizer ne betumi ama ye nyoma no etumi yatena abibra na yatena abibra nyina na yesika sanse say tomatoes na wote na ne enkete aduenu na wote na say ye de bo no totoso a wo de tamze a osika dozo obesresre pa we sabronum fo eni akomadan fo no tomatoes no me ka me nkokora ne ni kwase ekobokina ekofa tomatoes no biem se sadie mbabam dia agese de OCP fertilizer
na ye digugu tomatoes no ase enwoma be kon kan pa odofo ye kon na ya kwa pe OCP fertilizer ni bi dia agriculture extension officers no ho ye kan kire wo say patran ye dia kwa ye be fa so na ye de fertilizer no OCP fertilizer na so yemfudie na ase no o be kire ama enwoma akon kan pa odofo ye OCP fertilizer na me kanfo na me dia ma ho 0345909437 0555909437 OCP fertilizer frewo mo ni dudum ombetumi ede abel OCP fertilizer na na makuafo wo bibi mema yina Ghana fo yina da omodi atumpa ye fadamante seba mesa ye edruwe oboni dia na amanfo ahoka ekosoro efrise hwe Roma for the drone of dodo no ade frɛ no no amane homene so pa enya asem ketwa said the Roma for the drone si amane homene so ewo Ghana mempa no dodo no aso tokoma wo bosuafo wa bruchire nya asem ketwa kra odofo Roma for the drone kachika eyo stroke na ha wa adwene odofo obepajaw Roma for the drone wo bepajaw wo free stroke kete no so nya asem ketwa kra duru ba bia otu se kidin na yemre enuti na ma wo honhon onase nyina taatai faramate seba mesha Roma for the drone na odofo me kan fona bia ma ho ye digidie na num fampa boka ho na bobobi twitwa bi nyoma be konkan pa e dia ma duru ba bia honam ye oya wa ye mre Roma for the drone na me kan fona bia ma pressure no say yellow say diabetes no kro no to ontimingo no Roma for the drone bi twitwa bi na bobobi na utimi se kro na tu no nyina no ye nkudawu ni nyina beko ama diabetes na ne ewu se ya odofo ya dia kran kro biada ne me kanfo Roma for the drone na me dia mawo besi uye na wo yade no so ate atimi atu ya digidie ene paibo eta fadamate se ba mr chi Roma for the drone bibia biwiem die kama pa ba bia ton nuro tu nuro wo man Ghana mu ba bibia da tokro bia mu no ubenya fadamate se ba mr Roma for the drone ompe asem bia kwa azuduru azuto Roma for the drone bi anya asem ketwa eboa emamanfo yade dodo no a wafiri on yade mpaso no omani age papa yenkope Roma for the drone bi ento wate 0247919122 0247919122 yepe Roma for the drone bi to na kwam enna ho free say medika aka che wiasema mu nyina say ama me ne wansa yade nipa benya wane free yade kro ya yade ya enuti yepe Roma for the drone bi na yemfantu ye yade amaboboso ase kujo na asientu na so onya ahon dene enrada mankoda ya kan omasem na awreho enne papa no hyebo se obeba pani Anthony no o hyebo se no obeba pa wo de se eyoyo woni producers di nkomo sei na obebo na mane kokosachi akwaba so nipa bibia bokode Kristo adomu ne empire bonti bia da sei ne ko ba ne sei Yaw Oforisuo ye papa no Anthony ene bra yi invite no wode wose yoyo na oba ne nyon kwa na ba ye woni na konta na omuba ye Oforisuo ene me ka asem we akire afoforo nipa bia wo ha fa obi a onimu nyansa fa obi a friend say onimu de o ya de obetima tenewo na sankofo no mo no so opanyina Anthony ene na konta na oka na no ma me hu se oye nipa wa mfana se one na konta na ba ha en wa mfana se wo wade ni nua ba so no so na wade ni nua ba o Oforisuo ye nkofo bebre hono mo a se edu be se efa ensasesem efie sem a na tro ene konkonsa wo ya lawyer fo ni binim ya judge fo ni binim enu nti na o ma we nukuredie nim saa na wo ye nuanom hemfo no ya papa hemfo no binim ahemfofo kwa de bebre na kwa nka no kora chese Oforisuo ye hemfo ni bi worom kwa na enka yesen ka nua ma ni binim ko ma fiji kwa enam so mo kura kwa nukuredie o mu nienti no enka yesen ka ye de saa o mu fiji kwa no bi kwa bu o mu dua ahemfo be na ye nipa bi o mu nipa bonefo dodo no a Oforisuo de me ka ko se nyina ne se ye papa Anthony ba ye no na asem tie o de ba ye na se wan twetwe ankwa akiri oba ye na asem tie ni na se ansem na ye nua be men be kan ye no yade a oyi huanu bibira wajitum bibira na se so ka se obo mamane a ehon fa so bi ene so na emom enu a ye tena ka se edan na abeto ho no a akodai
abrantie ya no wo enkuransen rambo ba ya ese kotan ba bi ma na ho to no safoa no ode be ma ene nyame adoma to de safoa no ba wo se nyame adoma amu kodu fia wo de obewilizi safoa no to de amamu wo mo so mkoe no omuni ho enti enne enchanko se kina no pade safoa no beba rambo ho na de wo mu nyana ne se ofoso no de dia ma asem ya asem no yenwie ye bra obebo amane no yenwie ko prison ye fa na wabi ntete de de ko wo de nya ho na mba be kirem na mom no panyina Anthony se yenwie be me ya wote ye okọ prison no efihie du no wansi won ko da 20 years in prison 10 years on man 15 you try 10 years wow it 10 years no ye ne be ya okọ prison no amehene da na ayo se mo ba ya obeka ni na ne se wo se ne be ye nkorabo ne sem nya ho na me enam se nya ho ne ye ho okọ na na okọ no wo so ankọ no enokra de se atwam nyame de atwam enam ka kere se saa de no ye no wa nya de eti saa no nti na ma ye nua ne be na yawdie awerekuo enu nti no ba ya wo hu se ne papa fi a wasi a opanyina Anthony eho no ote no se wotimi akoda prison no be hene de a enye ne papa fi no kwam bia so be fa so a obeje face obeje anye se prison kra sa kra wo sanity eti de ko ba ye nyina ne se oba ye no bibusa ne se asase no anase dan no a omoka ho asem no eho nkra taawei opanyina Anthony asem oka nyina ne se enkra taa ne de so ka se ebi wo ho a no oboa ne bra we papa yare no mkoto asase obi bibia wie ne nkra taa no kodi we papa wo etu wo ye ne nkra taa no mu hu no enam de se ni mpen se efiti nyame adoma ochine ko beedi mkoto asase no wo hene kro mkoto asase no enipa omudi agina mu no ye be ko ye sam investigation nyina ne ye ko ni ko hu se krata no eye we papa asase a eno no onkai hu se ye betu no afa me sa busa ne se ono ba ye no oklem se asase ne nye we papa dia na asase ne ye on papa ene to asase no enkwai nana ene to asase no no ono ka wo bi na omo twe anwea edisi dan no eti mbusa ne se ehye wo no won ka na kura ewo munya saa ne ekofane ne hu se we papa ena eto asase ne si dan no ena opeso obekremu a eno kura na obon kura ne kuro no eti wajitu mu se obema ye kwan nyame ya adom na problem abeto woni ne mane ntam no ene nyame adom ofosu mba ha ne yesiesie ama sunjua ba omumfo nyini nyina yetwaaye ema akura ne chia ne papa no so chia ne ma Kevin wadawroma wo ho kwata hwe we ni ma me na me hunu na Asem ye na enko okay eti de omi na so fosu papa no wo kiremu se de yakane nyina no wagene so boatum na nyame yadoma edan na we rambo emoye se nko mba beje na nka omatene mo no nyame yadoma enanumrei obeprove safoa no e de amomo na so ka so mfama wo o da bi obedu hawa yemre na se nyene papa na ne dan no no a ke den na ka obemre sa so de safoa ma na de wo munye unim se papa no ese dan no ebra we papa wuye no de dan ma hai e de ye fie ho na nipa no obetena dan mu no na otena ho mfie mienu ni nipa no betena wani abosom miensa kwa na otu ye enti ka da ho no eye 4000 enka ni skada da 40 million enti na konta no ne ba ne ka che ne se me panyini se e ka beto ho no mu a ne ma e ka na be fa sa ka na ye ne ka ti sa ka na de so wabo a onye na adwen se obetua se sika na romba kwa kwotena ho ene ono reason se abrantie so ebere free prison ba ye no obi yusu kanea e wo ho no na abrantie ni ntua light bay to fo so nyakopon da woroma abrantie no so ye se okufia light bay abeto nyina no obetua ade amo mo nti se nyakopon adom amo ba ye ne siesi asem no ama asem no akwakoto din ne nyame yadom amo se ene enumre oba omo de safo no bema nkura na o makokotran papa dem tina asema e ho no sa na ya na ye hwehwe no e odwumadi wi so na ekukuru sa no na akọ esa aponche tokwa no na nti mu aba fom boko ye beda masi producers mo ye dwuma na mi hira mo enu ti sesia no ye ka no kada chi mo mra na omra samwan trase wo ya ye ka no enye se ye mana beso ha na akọ bola suja da bi no wan hwe obeka che ne man kra se fie ne kra ne dia ti onu ni ho no
beba be mam so atonko la wintem enu nti no yentu agyan ema bronkam enu nti no fa ko mo koto asase no dade so ba ye beko na yakwa hwehwe nkrata no akira kwan ne aye nkrata afufura enko da betumi die kura na daachi bi asem antumi akwa ngusi akire omna samno yo medase ya tiefo mutie nyina asem me gidi ye se omoso obika na me kakra me ka nyina ne se enra titi papa na egu so bae ya danase no obi kasa no se ochana meba na oba na se adana se odini huni wo kwan bi so yaw asam na da ona ye ka panifo se de ashuti ne de ne fam ye de ne fam so ne de ashuti edano engwa papa dan engwa papa dan na ko ba se nkwa ko prison ana se omuna na ma na nko mumu ya na challenge bi ama ka papa nkwa fadan nkwa fa ye we also ya odi nti ama me kasa na se nipa nhwe no ma bi yi yenu tumi e be hye nkura yi mu bi kura obe nkura papa tumi sama bi na be hye omu se mon fight na mon so ede de me ye ma mon so mon sanka mo de o keka na omo nana na ho ahwan na me boa e me konsuo na me enya no issue no we abeda dai electricity ase enya issue no eno ade na ye pe na nya no na issue anya no na issue eda wo ye se eda na issue hwan dia asase no hwan dia ade na se ya monwene kenten na se ne bama ekoso nya na bam se papa nuan koma na ekoso ankura yi na no ene sabe kokosa chifre no ne no ma wo ye ne ade se dan ne ye papa yi ne dia pa nka ba kono kura na we pe no kan nza nka wo fama no e Anthony wona she kokko yi atonu so ko fama no ma se nya nkura sawo ade ye wo dia na se sabe se oba e kropo na so ene dan ye nyina ne na asase ne dia ana papa ye nyina ka bom ne siye se se papa wu amo chefani some de kwa bisu no wa ye bi bata kwa pe ba bia da wo so mfa safo bi ama no let's on kasa mu kwa chese nkura no edan no kwa no munya be pam wo ene de oba ya oba kasa electricity wo be da dan nim na me kofia ye ne safo ne be ma no eno so ne sen mu mi fesi fato no ma bi hu wan hwe ya wo wo ma me bo ase o wo ma ana papa wu nwen so wu ye ne mani eti se nkura ya nyi mo dabi wo kwa o man so be ka chom se edan ne on papa dia na kwa fa se mo ba eti mu mi fesi fato ne kan no krese wiase uti wiase a sha be na nso ana nso o papa wa unwa wawu ne mani ede na efe so be kan nkura nya aka bom we kwa da prison ko went mention wada that means we nwa na problem bi o montam e na bi affect nkura na na mo mi enye sa ba de waba but asem na nwie peye ne kura bi o wasem bo mi ehu edan no papers ye ehu ene wo so ohu ni ade no edan no hwan dia edan na ye ne ye pe hwan dia ye kom na sesebe eye mo nana be ma na sase a ene wo papa ko sisi so a ene nye wo papa nso nko ade a se hwen sa na te sa ade a because me metu ene se me nana e wa sase na me nwa ko si da si so seven previous on na di sika nyina kwasi ya at least e kwan be so no e so ma me ba ko bia na me apartment bia because asase na e uni asase ontimi si dan adokwasem e wo kwan be so eti se wo no open yiye mu dia munti asem wo ye o enipa bia wutie bia open yiye mu a se wo sika na unyanya asase afa sika to enya wadwe se na na asase bu ko si asiso because yes sesebre wo fa asefo no wo ka na sa ta mu susua se omunyini pe on ba be kan history akyerɛw dan na esisu na ko sisi so asase na ye me na na bidia e ko ba bia na kyese o move dan enu ti se wo sika o be si dan a ye kom ne se dan no asase no nkura mu ntie ne ye ne sa asase na mu na na be ma ne dia dia e na papa yi boko no so wo chefa wo no matter what some papa ne si ye ne mo ye kom ne nte sa na mo papa ne kwaje na sa asisi ye eno onim so papa wu ti bia sa ta mu susu anasa mo ne nam ne ade ade a e di eti kwa na kura yi seven previous a okoda pe wan okoda prison okoda prison want mention was okore ne kura e di asem na sifi ti so pa se wa be ma no ba kan go he no e wo kwan bi so ya mo mi anya sa no ma no ye chiri kokwa ni ni ma anokwase
edan de wanya ho ene de wo ba ho nsema go se sentin question ko man fa ma ti akwenko ne nam sa akura ne so wonye a wo de fa nse nkwe wo munye o wunua na akofo maba manten wo se wunua na de ne be ma akokon wo maba asase so na omunye obetumi da be change meme de oye etu ye pani ne de ade so wa ye de ade je ye de so eti senkwanya ba bi na okura mpo no de man kura kura mo ye nkura bo ne ye de ya edu me bi na akura bi wonya ba bi na de kwa no no okobi mantwa ne so de boto bi kata no ho a o de nani to so na ohun se bi ade bi da wa ye fa koto ye yi a ti an no ba bi da obesa enkura ni bebi o ma ye vagabond ma stubborn na ye omo a ye omu kofi a omu nya ni je bi amfifie enti so aba no abekasa asemu ya electricity sem no beda dem no wontua na hwanwan ene dan no eka bi wo mfota million hwanwan anya no asem na ye ka ye pampataku ase ne trobeche bafo edan no ne ye pese hu se omom ye nka no kure se dan no eye nkwe papa ye ne nkwe bekasa bebi adu bia no omom so papa no so tiase bebi officer wo hye no fa otifi obi ana bebi officer wo hye no kwa bi so no na nya fe de ye hu fa pem se edan ne dache bia wuni wa enkura no papa na edan esi fie no de wo ma bia di meye ayesem bia wo se so ye kom na ye mo na sase na wo papa ko sisi so a ene wo twa wrong meet ye che na mo che fo papa che fo mo so afa e ka bi wo no mo a e fie no wa tra ho no wadidi sa na ka bi wo ho a se bi ye de mangula yi wo no wa tra fie no wadidi dan hu sa afa na ngwa ba se o mo so papa ayi e de se ka bi wo mo a ne bebu mangula yi dabi nya ne kwa no ye nhwe ni ehu kwa be fa so a edan na esi wo no eye ho adan asase no eye ho asase eti sese wo se asase na edan bi obia makola ya o fa safa na makola for the meantime no nya ba bi fa ne tetu na mum still ese ye hwehwemu because so woni dan ne paper na se dan na esi wo kura no any future edan na esi wo no se edan bi enu any paper se ni paper de edan ni future eti se na tie dia ye be collapse anaso hene no ni akwa ko bu se dan we room number 6 na house number 6 na the papers na yira ye ba behwe enya na bibi na ka first wo call lancer ye boy ya na da so ni akwa akoboa ni ye hu de dan no se be ne dia boko wenye ma so sem it is waba no abagu ni nsem dia me dia ho de enwie peye mame pa me de sisupi se dan nkure papa dan me de no because me re no ma bi e koso na nkure papa dan e wo no ane dan anka nkure nko mo me ho kaki no nko kan chese nkure meje ana de wabeka na wo so wana ne nano se afi bedu na wo kira nkure be ko no na esa akoya asem foforo wo mo tete nchen na wo mu betutu nsem bi e de wase pa o na de dan no ba makolai na nkura no so be ka for the meantime no ye nwie bibia so mo na fam omo ma for ye nwie bibia na se bia maba ye di mo di mo ni bi mo aye nwie enti mo so mo ma for ni de bia se bia no mo fa ma papa no se bi obi fum ko obi fum nwa na ye nkopem time ye be hu se ye bedwa bo atata no ye be hu ne koma tie okay ya asem na akra no asem na di ne ho dada sanse esanse yo nkoda ye japade ntino oso aboda na hoka tikenda kan 40 million no kulugwa mankwale so mundu how the ocha mu wa fancy how fancy ocha unso mankwale so mundu unso ko ha da na flat anka undu aga pani so ababa be dem light be into untua na say the japade ne nyemedia se kasanse mu nyina ka wonka me pese ebekwa akoduru ba bi no na ekwa akoye se mikutu papa na fidemu ajantu de wono kure bi oponka se fie na ye papa papa dia eye titia ekwa bi so no emremu no wona di rambo ade ye ntumi ntuni frifie ho sa ne mom wono mom na eso ofa ne ho adwen se ede na meso ye na da chia nkwa ma bi koda meso me de o ma ba wiase no migya hokwa ahino mo so kwa akotena eno na ese rambo eye na asem kase pa wode to na koma so o ma ye hu efie no se eye wo papa dia eye tietia ze do brasa mo kan ba me Oforisuo Aboagye dia me fo am obna samo ze efie no eye rambo dia papa ne dia because en ranse bia mete ye se enkoda ise wase asase ne ye papa dia e man de san no beka enka se ka oba we wontwe ma Anthony me se man de san no beka na ka begina fifi e man de san de o mo topic no ye na bi ne na asase no no mo de ato kwa kan no baba obra okuma se o yire na ho ye na adwene se obeka so wa no
na ka oba no kwa na ka baba abo so se ko betu we mu afirifie ho so wanom eno nti obi onim Anthony bi on kan chen se aha no ye ni agro ha ye de paper baba to TV no so ne hu edin kura wasa ase no so eno na wan kan kura yi ade ye mema nkola yi kola no bufo betumi atu no ena de wo mene ye wo ye de mutwi mema brambu nti ase ye fa nchi akase ye fa nkoma na nabuadi otumfo kokonya hene no papai ozuta momai pan wo ye ne ho no enya asem keto akora na ye nko Sofia ase Sofa ase no ewo konkori afam ho na adwabe man hene na saase no Sofa ase no wo hena wo ho na subonten odi kura subonten na mempai ba me boa ne se na adwabe hene be pagya na komuanim na no so de bebam saa so no ti Sofa ase fo nyina da mechia mu nyina na yakase mumpom enso etese Sompa Asem Mpe Nipa na sisi sema po menteme nwase ye ntiase de biada 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 0345404528 hello yeah yentie we Engata na papa na singi kilemere mwana kwa singi jamla sisi nyane dia papa me do se papa ye emwe na papa ile mwanzo je kuleta kwa bibi oli ile sema kwa mlem ile kemlem kwa singi mukwa wudi mlem papa yake unipe kubra nipe nya kubra kana yo kanya vile na wawai ya okay 0551931931 0548931931 0345404528 na yenko enkuti enko mo nyame adrom akoda yi a ono akusu atase to ewo tachima famor baby no ono so baaye no anokwasem se papa no kwa de neto no ho na wunya baby na de wo se papa ne se obema no baby ada o disafo no bema no nemom se fie de ne de ade ibedi akire pa hello yeah what are you yeah you can see papa ni sini media sino fanka na demo okay no okay you better say kwa fie ndi e papa ne de rambo dia rambo dia ya na ni pagwa ya na ni pabi fi se pagwa hwe spirit on sama itim be show bim se come se ko movies na na ye hwe ni asa no ma esi o etiyan kan che ni pada sen na wo wei obi fansua bibi se enkura bi papa bia de a waje no a na onim se so akata no masa kama wo ba bi twan ena ja me amenka se enkura bi a me so won na mamunya ba bi na won papa no bo bless fi o nanso papa ni bi atofu wo obi wo no accident o kwa bo no akowu wanye bibia wanka bibia nkyere obia ebasa bo na nipa bi afa ho ena enkura bi titifi a mo dada ka mu a mo tiri da mo kon edan no papa de ne de apa wo ma ne ma sabi adehye no enamfom na nkwatete ayedai aponkoso sana akoyo so sana tie eti sana ma na ekoso ye besese mutwan nipa ne tiase na bibi wo ho a mumfa ntakre ne ntam ye hu de ekoso mumma nipa hu wie na so mu bi asole ena ho ama asole ena se ye wo no wa bi wampa ebi adan bi wo a wo behwe na bibi nti ne de nipa ne din eto so ewo ho eno ye hwe ni ye bibi nti ena de nipa ne din eto so eno do obekom no na ye anya ne saa enkebi kwa nipa ne kwaje abambesia ana wode kabi etu obehwe ne edidin no tetefo na da bebre ho no ma omu edin na dada so kwa nya omo de ya ye de kosi kam so acha na bia mpanifo na retete ye eno kwa ye ne efie bi wo ho saa eno wo ba se da bia obehwe no ne bi obi na asie ne bi wanka bibia na sauta ne mehwehwa me kwa bo na tim bo ne apam ne yira yia bonten ne nkura hwehwa hefa no ti nkura ne nyina bo obi a woni mu no ne wati nkura na se sauta papa no te dan ne mu no ana wa fafie ne mu oden
wo be dai wo se na yen court wo be de no court te na dan bebre ho no a eye nsamafo bi dia e na mu nwan mafa enye no ke enye enunti na Sompa Asem Mpe Nipa ho enunti na monka makoma ntom ye mwate eno ameka kire mo se ye yayi bi pen te makora yakwaji fie na fa ko yi mfuruma ho alebi ye ntiase ma atuni da opa omfa dwato amra ni mane tsan danum kakra anya sa omye ni bire ko hwehwe pepa no boboka ibi tu de fie ho ama monya pepa no kwa ye hu kura na ye fie no ya da santikosua ne hina betwa ho nyina ahia ya da santikosua ene hina betwa dan ho nyina ahia nkasa nsuo nkasa okay se dan ne nye papa de a na kasa kim ne dan ni so na e go house obi antimi nkom ntefe nkotre ofio nyina bewu okay Anthony when you very careful say oba ko prison etina kwalabone se mokoye aban kotwe na so no nini kwa ze ode fra ne kasa bukura kasa esa mama yaudi akwa akode yakoma ho oye panimu mo kasa sa titi ero ti producers from adawroma munye ho adwuma na yenko dade so aba anene ho yenko ne koje krata on the day of one asase a otwiro di ha ne de Sompa Asem Mpe Nipa no bisi e kina ye holiday medical kan e wo ye futu semina se ye maye nnuano mozami fo nyina barka de sala na ye kono Cedar Worship Center na sabri obaba be fa dwano no di nyame asem a emu ehwampa de ebro medical kan kiro se na na subonten woni ni dikura o sofa ase empa ya mebo ani se na iga ben hele tuisrebo ebe peje na kunwe no mama me daye pa me sono no sanse obon homoden wo sofa ase a enya asem ketwa kra birthday ba ko ewo ho we ye birthday a ekoma Rita oye nurse ni anya asem ketwa kra odi djuma de boa Ghana ban ewo apundin ensemo eno ntino ye bompa ye se nyankopon de emfie ba ko akane mfie ho o ma no apundin ahodin bom no ma ni nyansa na sabie ku sabie nyadu obeye maami a wotumi de atete ne mba sanse so akola na nyina nso ye Ghana fo a ebenyo mo so emfa so ene to ba parita wadofo nyina se o ma happy birthday kaka Lucinda o se o ma happy birthday Oforisuo so ma happy birthday papa mi pe se mi no ye be wasade enso de ama happy birthday ya so lim komia so Oforisuo Aboagye me ne ma pamfo ya kramo ye ko long